sabai nanta paijagi wakshama sabai nanta phaljagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Lano mokol cindi takas ledi Maidul turshani bagi hano tapaldi Bersarauni tinano tapaldi Yakshi yagrani boyar nota kiriti Ubagrano kabai koito kaidi Jeshupano kashudi, kashudi, kashudi Jeshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengum no shiba ibu bakale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Parti sarti nanai tengania Cengkai cini tidak dibagai Bersama kelironi tidak dibagai Cini sini mulai nabagai Buku-buku kena bagai Jeshupano kasuti, kasuti, kasuti Jeshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shibai rumah sabai 5v9 Oh 5v9 By Kini Sung Tipra Motha political party ni Inginai the PTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghat ST constituency ni nominations ang James Debbarma ini sung submit khlaikya tai ani logio tongo honorable MLA sini Sir Ranjit Debbarma Honorable former EM sini Sir Suhel Debbarma tai along with sini team sung tini nomination file khlaikya almost 10,000 high borok gathering nginai kuthum kurung nginai sung tini jaga nominations rakha and tini ni nominations ni romani bisingtei sung kaisana message renani musungo from 12Ramchandra Ghat ni nginai je boskangi salo kuno political party phano 12Ramchandra Ghat no kasui mana moto emon kuno khomata kri borok rokni je wansuk mung borok rok je vote renani bage Maharashtra ni sakao hamjak mung te poito tini bo agini sai taibo bari ja khaisi tai jebabe BJP rok tabo opprochar khaitong 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rokno janta rokno public no borok no jawab rekha sing leader rokno jawab rena nangli ahaisi and te kaisa kok blai kya ani bagai this is the first time ever dofani bagai ang samung khaine hnei je sebugya haimani pore His Highness Bubagrano blai kya ang khabai khukbai hambai marwo His Highness Bubagra je bini trust bisas poito ani sakao 12Ramchandra Ghat do contest khaine ni bagai yafarmani His Highness Bubagra nang khabai khukbai pai flaya hambai maru tai usini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kuno phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe botijul kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sar nang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai tini angor kuno wanana kri kuno cinta khaine kri sing applying sini haisi tai ang je jagao asayani om thai thik laima jagangka mandai কিন্তু রামচন্দ্র ঘাট ঢাকা আং মনে খাইও আনি কর্মভূমি যে ওম থাই ঠিক লাই আসাইমানি তে কর্মভূমি আবো কোনো দিন ফানো ডিফারেন্সিয়েট খাইমানি আহাইছি তিনিনি সিমি রামচন্দ্র ঘাট আনি বাগে আনি থুইও তংনাই রামচন্দ্র ঘাট ni সুখ দুঃখ আনি বাগে তংনাই তাই রামচন্দ্র ঘাট ni যত রাংসাকনি আমা বাবু সং রাংসাকনি মনাই দারা সং রাংসাকনি মারে কিসিং সং বরক bo ang poito khlaio ano borok ni nukni nginai songoi nawon hile haisi Sung total 28 constituency ni bisingo sung expect khai tongo ground je report manmani mote sini 25 seats
जों खोप्लायनानै थाङै दं लास्ट टाइमाव 18 अबनिसै टाइमाव जों गाहाम पारफरमेन्स दिस टाइम खायनाय तै सारा इन्डिया नुनाय जे बुबाग्रानो जे सिनि तिप्रासानि राइट्स न केबेङै दंनाय अब बिचार कायनि हायसै कायसे दिगि बिचार काय सिनि लैंड राइट्स रियानि बिचार सिनि भाषानि अधिकार रियानि बिचार तिप्रासानि जे मानथाय सक्तायनो रियानि बिचार तै बाबायसा दिगि का बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई ओ दाबि रखनो सिनि मानथाय रखनो जेसकेपनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तुबुनानि अबसे सिनि तिनि जबा हायसै बीजेपी मथा अब बरफ गया किन्तु दफानि बागै जे तिनि बुबाग्रा मुक्ति खिकलाय जबा खाय दङ अब थिनांगो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन्स नो मोथाङै कलांनानि बागै न जबा हायसै सर प्रत्येक पाइथागोजे अब तो जों वान सुकलायनाय जेहेतु आनि लगियो टू डायनामिक लीडर्स लाइक हेवीवेट लीडर्स दङ सिनि एमएलए सार रंजित तै सिनि फर्मर एम सिनि सार सुहेल बरकनि तुइदुल मा बायनो बरक जे गाइड खायो बरक जे आनो तुइदुल आं बरकनि तुइदुल मा बायनो बुसकानि सालो सामुं तांना रखनो जों पाब्लिक नि थानि जों आगुबै थानाय हायसै फाइफोर कोनो केबं मनक तारा दं তিনি তো কোনো কেবং মুরক করি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুসে খা খামজাগৈ সুনো खुनजुगान आरो साइ हर जे कप्लाय के तिप्रा मथा नंनाय बीजेपीओ जों पार्पासलि मा दङ हाइपनो आन्ध्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबां मा कायसे कुसु बीजेपी दं तंनाय र इभेन कुबुनि दफार जोंनो अ एश्योरेन्स मानि जों मानखा हाइसै बायबो जों तिनि अमा के जरामावन बगै तेचिन लगियो तंग चिनि ऑनरेबल एमएलए तेचिनि बरंगना कैंडिडेट चिनि आनि फ्रेंड नाउ जेम्स देबरमा जों बनो पुलानो जों रामचंद्र गानि जों बनो चिनि बरंगना एमएलए किनि लाम सखा जों बनो खाखाम याफरखा तेचिनि जत लुकरो बेगन एक्साइटेड जों बसगा तलाय थानायो जे जों 13,400 समथिंग जों लीड खेमनि अबनसे जों तागलाय अबनसे ते गोबां जों लीड खेनाय अमा के जों चिनि रामचंद्र गानो जों बुबागराना गिबि याफरखा